Bunun esas vakaları akta tarif etmeye hazırmız. Studiyada men Sultaniye Istakayeva çalışam. Hayırlı akşamlar. Köpürünü patlatmak tehlikesi için nasıl ceza olabilir? İçki rayonunun Kulçora köyünde gaz peyda oldu. Tehlikeli noktalarda ozunu nasıl alıp barmalı? Bu yıl Cumhuriyetimizin yanı doğan balalarının bağlı bayramına kim nail oldu? Kırım sakini Kiyev'de metro köpürünü patlatmağa tehlike yaratkanı için ömür boyu hapiste bulunabilir. Katil yakalandı. 42 yaşlı Alexey Belko Ukrayna paytahtında yaşaydı. Sentyabrın 18'inde arabasını köpürünün ortasında toxtattı ve maşinadan çıkıp Dnepr Ozya'nın keçitini ve hakimiyet müesseselerini patlatacağı hakkında aytdı. Köpür üstünde o ateş açtı. Bu hafta 1+1 telekanalı haber etti. Metro köpüründe araba ve trenler katnavı birkaç saatka toxtatıldı. Bu yerde mahsus hizmetler çalıştı. Operasyada bir kimse elak olmadı ve zarar görmedi. Kırım'da Faros köyünde doğan erkek Ukrayna Harbi Kuvvetleri'nin sabı hizmetçisi Uyken Serjant unvanını taşıyordu. O Kiev vilayetinde yerleşken Harbi kısmında radyo merkezinin müdürü vazifesinden boşatılgan edi. Er kişi sarhoş halda kolga düştü. Devamlı müzakerelerden son o teslim olundu. Bunun için o kızdan sübet geçirmek şartını koydu. Kırım'nın şehir ve rayon başları istifaga çıktılar ve buna uygun arizalar yazdılar. Bu hafta Sergey Aksyonov içtimai ağlarındaki sayfasında yazdı. Onun sözlerine göre bu çare yanı takım teşkil edilmesi için gerek. Yakın vaqtda saylangan mebuslar memuriyetler yolbaşçılarını deniştirmek için konkurslar geçirilip müddetleri hakkında karar alacaklar. Bu iş şehir okrugları ve municipal rayonlar sessiyalarında geçirilgen toplaşular çerçevesinde kanunlarga binaen geçirilecek. Bakçısaray rayonunun Zalankoy köyünde gaz tarqatkan stansiyası tamir ettiler işler Rusya prezidenti Vladimir Putin'in avalesinin becerildi. Ona Duvankoy köyünün sakinleri müracaat ettiler. Rekonstruksiyaga 300 milyon rubleden ziyade para ayrıldı. Yanılaştırılgan gaz tarqatkan stansiyası iki çıkıştan ibaret ve Bakçısaray rayonunun köylerini ve Akyarını gazlen temin etip olacak. Правительство планирует в течение 5 лет газифицировать 68 населенных пунктов. Объем финансирования запланирован 21,9 миллиарда рублей. Из них на строительство газораспределительных сетей 11,2 миллиарда рублей. С начала года республика уже газифицировала 7 населенных пунктов. До конца года планируем газифицировать 6 населенных пунктов. Kırım'da İçki rayonunun Kulçora köyünde birinci sefer gaz yakıldı. Endi kömür, odun ve gaz balonları geçmişte kaldı. Bugünkü günde 7 ev gazın kızdırılan. Gaz yakılу tedbiri tantanalı muhitte geçti. Bu yerde bizim muhbirlerimiz de bulundu. Bismillah. Урения Ибраимова каве пішіре. Енді таби газда. Оның evi мавы яқарлық етіп келгендерінден бірі oldu. O gaz geçirmek için vesikalarını tap aprel ayında doğurlап башлады. Bu vakıаны 10 yıl beklegenini ayta. До обеда залу вытаскивай, после обеда уголь занашивай. Всю зиму вот так вот. Такая была, конечно, трудно было. Ну, жили. И даже сказали, что будут подключать сегодня газ, и я не верила. Я говорю, это, говорят, завтра, говорю, завтра не кончается. Но когда пришли, ко мне зашли 3 хлопцы, и женщина зашла, говорит, мы пришли, говорит, вам подключать. Я так обрадовалась, и, честно говоря, руки-ноги потрусились немножко. Вот. Еще муж смеется, говорит, может, газовый баллон принести? Смеется, говорит, нет, говорит, мы сейчас вам подключим. И правда, они подключили все, вот это, зажгли газ. Я от радости аж поцеловала этого мальчика. Честно, правда радость. Вот не передать, какую радость. Gaz Preobrazhenskih qorantasına da kelip yetti. Olar üçün bir yılda 3 tonna kömür, odun ve gaz balonları endi kasevet degil. Evbekesi Tatyana Burkaltseva tarif etkenine göre evvelleri kışta evni kızdırmak için 45 bin ruble masraf edilir. Мы очень хотели, чтобы это было до отопительного сезона, потому что тратить на уголь, на дрова, как бы это очень существенные затраты. И поэтому мы очень рады, что мы успели, и у нас теперь будет везде тепло. Bu köy İçki rayonunda gazga koşulganlarından endi 3-cü mesken yer oldu. Kulçora köyünde Kızıl Şeritni yakarlık ve energetika veziri Vadim Belik kesti.
Наше село основано в 1902 году. Население наше составляет 1043 человека. И сегодняшняя дата для села Некрасовка – значимое торжественное мероприятие. Газ боруларны тап 2015 сенесі ерлештірген еділер. Яқарлық бойынша лейха түзілуге ве газ кечірілуіне акимиет 32 миллион рубль айырды. Мында 7,5 километрге яқын газ йолу кечірілді. Если для сравнения в украинское время, как правило, газификация осуществлялась в основном за средства населения, то сегодня у нас газификация осуществляется за счет различных источников финансирования. Это и спецнадбавка к тарифу Крымгазсетей, это и республиканская адресная инвестиционная программа, это и федеральная целевая программа. Хочу сказать, что Крым – это единственный субъект Российской Федерации, который доказал, что нам необходимы средства на газификацию населенных пунктов. И теперь отдельной строчкой в федеральной целевой программе у нас сегодня заложены средства именно на газификацию населенных пунктов. Яқарлық ве энергетика везірі Вадим Беликнің сөзлеріне көре 2022 сенесінечек газда 44 мескен ерге чекіледжек. Бүгін Қырым 75%-ға газнен темен етілген. 3 ел девамында везірлік бұл көстергічіні 5%-ға юксетмеген ниет ете. Лиля Леманова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Жен қараманларына бағышланған абиделер реставрациясында айнын юнлар еткен иш адамларына бұйық пара жүремесі ве 6 елға жазатлықтан марум етув жазасы берілмесі мүмкін. Аңлашмаға көре олар Ислам Терек районынан Сейт Эли ве Джума Эли көйлерінде қатыра ишаретлеріні ве стелланы тамир етмек керек еділер. Весеқаларға көре фият масрафларындан 400 000 рублиге фарқ бар. Қырсыздық дәлеліні Ислам Терек полис хадимлері таптылар. Жинайы иш ве қабатлану нәтижесі махкемеге yollанылды. Қырымда Екатеринбургтан келген 32 яшлы туристні құртардылар. Еркек судақ янында Меганом дағындан 6 метр yüksекliktен еқылып, уч қуя дересінің түбісінде тықылып қалды. Құртарыжылар зарар көргенні тахлие етіп, әжеле ярдым қызметлеріне еткізділер. Бұл операцияда 4 инсан іштирак етті. Зарар көргенге рухи ве тибби ярдым көстерілді. Вакуум миндер ile иммобилизация yapıldı. Alpiniст donatmalары ве садие ярдымынен Екатеринбургтан келген мұсафырны тахлие еттілер. 4000-нче яны Дүния Ахмеджетте яны доған балларнен бағлы юбилей қайд етілді. Денис ве Оксана Фильшинлерінің бірінші евляды бұл сайыны толдырды. Балаға Матвей ады қойылды. Яш ана баба бұл ад баланы бақлы етежегінді емин. Чөнки доғанынен әнді бұтун ярмадыға белі олды. Я когда была беременна, была обычная жизнь, все, у нас все хорошо протекало, поэтому мы как-то жили обычной жизнью. И вот, наверное, только когда его уже увидели, тогда только вот поняли настоящее это счастье. Я как присутствовал на родах, так и помогал ей непосредственно в роддоме. То я думаю, что в дальнейшем, сейчас, конечно, все-таки тяжело работу вместе с уходом за ребенком тоже вместе как-то соединять. Но все равно и помогаю пеленать, и все, по крайней мере, пытаюсь. Чечеклер идеялер ве примерный родитель медали баланын бірінже весиқасы доғаны ақықындаки шадетнамесі олды. Оны Дениске ве Оксанаға тантаналы суретте тақдим еттілер. ЗАГС хадимлері ана бабасына бала тәрбиелігінде мувақиетлер ве қубанч тіледілер. Бұл күні оларға қартана ве қарбабасы да қол тұттылар. Очень волнительно, и мы все равно думаем, что мы справимся с этим, потому что мы еще молодые, бабушка с дедушкой. Ну да. Я думаю, что у нас все получится. Главное, чтобы у молодых хватило сил и терпения. А мы же рядом, мы все сделаем. Поможем. Да. Мутихатсылар қайд еткелеріне көре кечкен сене айнышу қадар бала қайт олынған еді. Ярмадыда чоқча оғланлар доға. В сравнении с прошлым годом мы зарегистрировали 14 сентября прошлого года 4000-го ребенка. Но так как 14-е выпало на выходные, я связываю это только с этим, поэтому на этой неделе мы обязательно статистику эту сравняем, и у нас полностью мы будем соответствовать прошлому году. Одинаковое количество деток, родившихся что в прошлом году, что в этом. Ахмеджетнің 4-нче санлы поликлиникасы бір күнде 700-ден зияде хастаға қызмет көстере. Қырымда екені олған малюмат терминалы ве тибби мүйселер үшін малюмат системасы қайт олынов процессini тізлештіре. Қайт олынов бөліклерде иш насыл енгілештірілгені аққында Фатиме Сейдаметова білмеге тырышты.
Светлана Димитрова тибит Кирювдин эки учайда буркире кече бугун көзі кіміне келді. Екімнің иш вақытынен малюмат терминалындан танышылды. Раньше были очереди больше, дольше, и запись не всегда точная. Сейчас с помощью всяких новых технологий стало удобнее, в принципе. Бу тертибат информат деп адлана. Анда бөліклер ве удалар диспансеризация имтиазлы илячылар берілуі ве мутихасларының қабул ету жедвелі ақында малюмат сақланыла. К примеру, прием по узким специалистам. Когда и номер кабинета. Құлақлары зайф ішіткенлер үшін де айры функциялар бар. Олар мақсус құлақлықлар ярдымынен малюматны алалар. Зайф көргенлер өзлеріне келішкен метін тосыны сече білелер. Арабачықларда сақатлар үшін де айры формат бар. Чтобы человек не тянулся до самого верха и у него был полный доступ по всем элементам на экране, для этого возможен, скажем так, уменьшение этого экрана для как раз таки колясочников. Бір күнде 4-нчы санлы шер хастаханесіне орта қырарда 700 хаста мұражат ете. Шымдылы Қырымда екені олған терминал тіби регистраторларының ішіні қолайлаштыра вене в бетлерні эксельте. Пациенты уже в меньшей степени отвлекают работников регистратуры от своей работы, непосредственно от поиска карточек, от записи к врачей. И это значимое ощущение имеют не только пациенты, но и работники регистратуры. Регистратурада әрбір хастаға экі карта ачыла букягыт ве электрон шекілері. Промета адлы екені малюмат системасының Қырымның эпсі тіби мойсеселері вирусенің да 18 субъекті құлана. Имя, отчество. Ярмадамызда bu информацион системасының бұрынжы оларақ 2015 сенесі 4-нчы санлы поликлиникасы çalışып башлады. Хастаханенің бұтын архивы енді электрон малюмат базасына көрсетілді. Екім хастаның соядыны язғанының, оның хасталық тарихыны огрене біле. Каких врачей посещал, также терапевты, узких специалистов. Записаны ли на кардиограмму, на какие-то обследования. Все это можно посмотреть удобно в компьютере. Умумен поликлиникада или дензияды компьютер екені тіби системаға қошылған. Мойсесенің реберлігі да бұл қадар компьютерлеріні яңы бөліке сатын алмаға планлаштыра. Оны Жұмхурет елбашчысының авалесі бойынша бір ел девамында құрмаға ниет етелер. Фатиме Сейдаметова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Террористлер әсірлігінде озыны насыл алып бармақ керек. Мина қойылув ерінің насыл тапмаға мүмкін ве яралану вақтында тібі ярдым насыл көстерілмелі. Бұларны эпосыны Русиялы күтлеви малюмат васталарының векілері бастион деп атландырылған оқу фамилият курсларында огренділер. Талиматны Русия Федерациясының құвет структуралары тәшкіл етті. Курсының бір едман күні қындан бітті келев хамыз. Журналистлер группасы келіп еткенінен ату башланды. Көзіміз оғынды арби әрекетлер кетші бітерлер группасына тыштан ұжым еттілер. Журналистлер үшін сыналыштырылған операцияның нетижесі жынықлы олды әркез әсірлікке тұшты. Sonra vaziyetni talil eterek instruktorlar jurnalistlerinin hareketlері uygunlaştırılmağanını qaydettilər. Real yaşayışta bunun akıbetleri yaramay ola bile. Bundan son yaralanğanlarga birinci tibbi yardımını tez ve doğru göstermek gerek. Бастион деп адландырылған оқу амелият курсы Москва журналистлер бірлігінің тешебесідір. Олар құвет структураларының қол тұтуынен әр ел сыжақ деп белгіленген ноқталарда çalışа білген күтлеви малюмат васталарының векілерінің назареви амели жеттен азырлайлар. Бұл ел бастион талиматының Боркону Ахмезжет районының Шымхай көйінде кече. Бор басамақтан башқасына журналистлеріні танк ве бронетранспортерлар керванына алып кете. Более кечетлер журналистіні арби әрекетлер еріне зарарсыз еткізмек үшін япыла. Умумен полигонда журналистер үшін дорт басамақ hazırlanды. Олардаки вазиет бір-бірінден айрыла. Ама мақсат бір. Арби әрекетлер вақытында әрекетлерінің алдыны алмақ ве доғру қимет кесмектір. Базы ерлерде өзіні қолға алып беклемек де керек ола. Эльмаз, как ощущение? На самом деле это не так страшно, как кажется. Главное не покидать пределы окопа, никак не высовывать голову, конечности, и все будет нормально.
Бу сене енді чалышы башлаған мұхберлернен берабер бастионда тәжірибелі журналистлер де бар. Уларның арасында Ибрахим Новав, Русия информ агентлікнің мұхбері осы жақ ерлерде бір қач кере болынды. О аты ойын шекілінде кечірілген әсірліке ичте оғрамағаныды. Сейчас я могу смело ехать куда угодно, могу про себя не беспокоиться, я могу спасти себя. Это на самом деле великая возможность для любого журналиста. Курсларының басамақларından бұры мұндес ордуларының забитінде назаредер солда. Анда инструктор патлайжы шейлер неден ибарет олғаныны ве бойле вазиете өзінің насыл алып бармақ кереклігі ақында тариф етті. Все самодельные взрывные устройства, они устроены по типу взрывчатое вещество, взрыватель, источник тока, источник питания, который будет срабатывать на замыкании. Бастион адлоқова мили курсы бір авта девам етежек. Оның нетижесінде журналисттер сертификатларнен тақдирленежеклер. Фатиме Сейдаметова, Руслан Минаев, Рамазан Аливапов, Милет Ичун. Манящие миры этническая Россия адлы көчүжі фестиваль ilk кересі Ялта шәрінде кечті. Русияның 9 регионынан келген коллективлер пространство памяти адлы программанен чықышта болундылар. Ве көчүжі халықларының медениетіні тақдим еттілер. Бұл аутентик медениеттен башлап этник эстрадтарға барған же. Бұға сыржыларындан ғайры иджади коллективлер сайысы аз олған тамыр миллетлерінің ойынларыны ве дарелернен чықышларыны көстереджеклер. Тәшкілятчылар бұл фестиваль Ялта сәкенлеріне Русияды сайысы аз олған көчүжі халықларының медениеті ақында малюмат берер деп умют етелер. Мы представляем культуры кочевых народов, коренных малочисленных, начиная от Мурманска и заканчивая Чукоткой, Сахалином, Камчаткой. Фестиваль черчевесінде тоқымачылық бағлы терісі ве аққайын қабығынен бағлы эснафларды тақдим етілді. Бұндан да ғайры тәдбір черчевесінде интерактив программалар ве мастер-класслар тәшкіл олынды. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Милет телеканалындан айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.